Kaseng sain perthei ke bathma ya ka umsning constituency kablatip kerteng kum ka umsning constituency people forum lane kablatip lengkot kum ka UCPF party haka khanyo tarik uremphang ar kalapen skemno ikinong kitkam ki jongka kiba hakmat kiba kinong kitkam ki kenthop yuba Briswell Shadam komu presiden uba Jimrose Nongshli baruba Taibor Makri kom ki vice president uba Yang Heibor Mi Lang Benang komu general secretary uba Aibor Singkli baruba Bats Kemlang Makri kom ki joint secretary baru Samla Sunshine Makri komu treasurer. Hakani kaju kasngi nakaliang kani kaseng UCPF kalapan benas ndon yau kertong ujongka ubanya aireng haka election arpulai dakaba kila menjur lang kila rai ban penyang dau Samla Sunshine Makri ubadai ukun jongba nelang lingdo bat jongka kong tresti Nora Makri ubadai hi utraisnong nakasnong umsning nong thamai. Katkum usamla Sunshine Makri kumu kertong ubanya aireng hakani ka election arpulai habakran sikilat pathai khubor ulapan ka jingkersan bapura na kipajba jongka umsning constituency ban ailar yu hakani ka kenti banlong kum MLA ujongki uban mi khmat syaka ying dorbar thau ain jongka jella. Ulaya thuru ya ki katu katni ki jingthmu ki bahakman ki bahukwa banle na kabenta ka imlang ka salang haka umsning constituency hi borok ka wei lada ki paiba kin ailar ka jingkersan banjob dan buram haka election ka bansalong house nam arpulai. Kumju nakaliang presiden jogani kaseng uba Briswell Shadam habakran sikilar pathai khubor uloong baga jingtmu hi jongka parti kadai na kabenta bankenti wika roy kapar habarok kiliang haka umsning constituency kaba kumbalong mentahi ka umsning constituency kadang donkam shibun ki kampen roy baduloong ba Samla Sunshine Makri udei hi ukon Samla ubana kadong ribhoy badu badairu utraisnong jongka umsning constituency kaba ukermen bagi paiba jongka umsning constituency kin ai ka jingkersan kaba pura yu Samla Sunshine Makri haka election arpulai. Kumu presiden jongka neka umsning constituency people's forum ya kaba neka kanhun kala syania hanga menyalam ya neka forum na kabenta ka candidature jong Sunshine Makri kumu kertong simet na kabenta kani election na kabenta usnang arpulai hadin bangilaya kendo bunsin menta kamit kaba ni kam ya kranti kena ya kikam jong kani ka election na kabenta arpulai ngilayo ru kajing kular scam na kaliang jong kaying jong Sunshine Makri kun beramba jong ba nelang bat ka kong destinara Makri kibala kulas kem angi ba yo kunjungi ni ID habi ba pin peniai ya kene election na utaus nam arpulai tinitip ba ba nelang dewe kumbala don kibala kan sikmat ba nelang ude upriu gobaro kamusna konstitutif ha ude ba nelang haus nam araja kan lai ula persyang ban yakun ya election na kasang kongres nga kumu chairman jong election committee ha tu isnam ila recommend ya kerteng jong kumukong hindrei apa yang jong kata kajing pha ya kerteng withdraw na sideng bat Dr. Silung dok loyo ya tiket manado nang tahingim ya kendosu hindrei ha kan isnam hadin bapa jong lawan kendo wilayah keren wilayah Panjingon Ubat nagal yang jongiru mi bentu mangi kwa dan mi kikun samla jong kane ko muslim banyak kun ya kane ka election te goro sikata ngi wat ndai ngim don ibri wanut panyale abo banyak kun ya ka election kamtam akan kesenam ko mentang ni ni sutu kandidat ubang ngin ya le persya ulong briu ulalong lupa MLA badan ro kilat kunti babun Depan dia lek persya ya hukum kita ngidon kam ya ke jing kesem ke bakil kersan borba yang nerkam. Ngimong ki pun bisa
Henry ka election dekat iya pisah dekat don kam hi tang ba Henry ke ba don kam golong penginio ya u local candidate abang local candidate tang u khoi uno unong song snong u ba song basa ha sneng ni ko abang mi uta lane kino song snong ba don hari boy kata kadi kanong rim ka ba mengingi ya sukwen pelat jadi na halor ta kanong rim bangi ru ngila pom ya kene ka forum berlangba kene forum gini ya cakmat ban kersian ya u hadu bukut timata kesngi la yo ya kejing lang ka ba kambun buri mentang ne menginang plan menginang ya sagi sinong kitau nang ne sakman rengkat batu rengkat bagai kesem jongu bangin hadir kata ngin sadon kejing lang ka ba kam he ka bangin penmana pa ba ha kejing dei bangin ka kam ne somla abang ya kendu hangi ya kren oi kaktin u kam duna henry udai buburi bubun ka kam ubane lang itip udai uburi ubam dan kaktin henry ikam jo o kilong masyarakat de halor ka kanong rem kabang idon ke jing sania how u son shine makri menlong ukertong independent dan ukertong simen banyale akan ya kalau banuan pamane baune kandidat ya bangin peniang dak forum kakam ka ahmad bakane forum kadai benle kadai ba ki kampen roy hapo ko muslim konstitusi ki dei menlong ki babiang dalangi keren semang ka kampen roy ke babon palat kumba gawe atli ulah kedai taki stadium kiwe ki infrastructure ngimdan hende ladingi jer ya kiwe ki babon ba te gine ginong ikmat jongi hapo gini ki tem ki balalai ban umeu ba mentaru ngiyu i ba ki babun hi kita ki jimdon kam jongi sumla na penbiang hakipor ke ba mensua kapor bulai ban kanvas election ong ailat yang bangan yang ngan sekular banlek ya kata hende terus saya adu mentang saus nem ngilamat ngilayat hende itu dan ki borlong kowe ro na kita jingkula te ni bede kum ka kenhun porong ka bakersian ya uson syai matri ni buru ya hakmat jong u banda pilajok ka thong gunung kong kolong ka de development ke kampen roy kamtam ha bo ke muslim konstitusi ta ke mat kong Kumpulan yang baru tam bikin fungsional untuk muslim konstitusi ada yang bahasa Indonesia Bakri di Panjang di Panela ini dot image wa di kompresi program Bakri mission besar anu tempat muslim begini penting buat tip segi kantor kita juga temu dan ketika election azab mulai yang coba pan sekepat lagi langsung senang tentang kau mesti konsumsi untuk kesandan ketika sedang azab mulai te poin menikung kedua nganian ya ketika election azab mulai nilai rai bangin lebih dekat independent candidate kemudian bah ketika jingnya langsungnya nila sim karai ba ya kan dia independent candidate kan penyebut ka komiti jungi ka forum ki ong muslim konstitusi people's forum mat ki nong tikam la idon kumut lagi tu kan diot ka ki tiba ni pois thong mat ki nong tikam nong squad nila le na pois ki circle unit la ya don ki jingkar mina ai ko beli lam ya borok ki bikam ki bedan ni ham tam ni piro unjuk tentang kita ikutin show di luar kerpat pi ki nong song ham tam ni juga 11 muslim konstitusi makin ni kesan dah ya te komisi bu komisi ajar bu te orang ni ka ban kong kumbaga lagi ada ikut nong song ni muslim belum kiwi sebelah apa platform yang ideologi mo i bah ni po musting ni riboy bro boy i bah ka government college kamna hadu mentara na saja te kamla pun kendo untuk ini lo mungkin kata di ideologi cuma educational institute di belum higher college và ayun ka government marba ki berkat
kisah lama tak ki bun ba haji pulis wiki tu dulu nama tadi bagi mendikot bor ban pos kathok indri haji bu jing lam jing ini poi kathok